Keblai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Ke Khubor ngosi klat no Reverend Brother Jerome Lingdo SDB. Pendep karat nong Lingdo ia kele nyam syat sajer halau kentang jong karat. Jingan u Dr. Karluki ban kaang marway halor keketin khasi bat ILP ha parliament. Bat wan jingo u rafnit es bitu ye ki kampenroy Haribhoi district. Bat mentangin pas ki Khubor ba kampanya. Reverend Padar Jivan Lakra Vice Provincial ke Sengriuniam Salishin Shillong Province haga khat artrik u Iaiong. Ulepintip ikajingklat no Reverend Brother Jerome Lingdo ha Nazareth Hospital hakapor prashiphomen step hadin kajing shitam kabalaban ye u lakat tukat nipor. Ya kemet badangsa labu Donbosco Technical School Shillong. Kandon kerikwe mas na kebenta kejingjak thait kemensim jong Brother Jerome Lingdo hakapor hendriu beji janmit haga khat ar bat khat lai trik Iaiong arjar arpusan Donbosco Technical School. Ya kejinglet niam bakhat du in belong Donbosco Technical School Shillong haga khat saw trik Iaiong hakapor shibeji shiteng no paisngi. En boats kejinglet on tep shalom jingtep kabalang Catholic laim kra. Reverend Padar Jivan ukot ngobha ya barok kiriuniam kilingdo kipat riunget bat kiparlok jong ni brodar ban ya poi shi kejinglet niam bakhat du bat banduai na kebenta kejingjak that kemensim jong Brother Jerome Lingdo. Kemensi pentip shikinong pet ke dbmnTv Shillong lakhayu Brother Jerome Lingdo ha ka artarik kula lengkot kat kendai spotlight kendai. Naduk dangred uladon kejing temu ban long riuniam bat endau ladep kejing pulih haus nem kat kendai spak san pupra ulalong unobis bat haus nem bobot kat kendai spak san pukendai ula shim ye kejing smai beningkong kum u Brother jong kejing selok riuniam selishin ha ka arpusau trik Iaiong kat kendai spak san pukendai. Hadin katau le pentebet ya ledeh kejing pulih bai dei bat kekam carpentry bot segi kampet kena regency haki ying riuniam selishin beper. Brother Jerome ula shimi kejing smai bakat do haga khat praterik Iaiong khat kendai span ribusan bat im janai kum u Brother selishin tat hadu kesengi bakat do kejing im jong o. Kinong yalam kerat nong Lingdo ilaka nongpo serdarship haga khat arterik Iaiong kala pelong biang ye kale niam tenrai syat sajer halau kentang jong garat. Kejaka kentang baju pendep ikan niam kerukam bat ke kenya ke kriam di kilong shwa menshwa. Keni ke lau kentang ke don marjan bat hasenda ke shenong maujong. Hakini ke syat sajer lawan penshingan UMLA ke jirang constituency uba sostenus sotun kumukongsan bat ke MDC nanong po kong rona kamdet kum kesembut kongsan. Lakemen langru akini kesengi da ulingdo karat ba sensi lingdo ulingdo karat nongpo ba linus lingdo u presiden kesenjuk kirang ba shnong ribhoi uba bibi makdo kilongsan kimansan bat kikun ki hajar jong karat. Lapen po penpieng ru hakini kesengi di kejing syat tenrai kejing ruai kaput ketem ki beper ki bepenken mau ki kun ki hajar bagi dei bentip ialah ketenrai lejong. Lapen long ye kini kesyat sajer halau kentang ban kring ye kinong pitkai na kini ke district na ke Jylla barok kawai bat iki briu ki ban iki wei pat ki jaka kari India bat na ke berthei hi barok kawai. Riti sanchar ki pa ke hajar lane ki kur baro ki bahap apo jong kene kara long nundo kalong ke ek bai sanat hakaba pipensa pipenne ya ka culture ka jong pi yong ba ka culture ka dong kum ka kalong kum ka brand hakaba kariti sanchar lane kariti ka dustur kadai kadak kabashisha kaba beni ya ka jinglong tenrai ka jong khasi lada ba kariti ka dustur kayap ka jaj benriu ru kadiap kade ka jing le kemen ka jong pi ya kade keski kapani ya kitak kishin jong ka jingkermen ya ka jaj benriu bat kerpang yepi ya ka raj nong lingdo kuble shiboni ki organizers lani ki nong penyaj ki bala shimkia
Banbu ekeneka program hakaban pensa penek ya katakan riti dustur banken mau ya kajinglong tenrai jong ki memberim kajing syat tenrai kapeni ya kajinglong kapakirpang bat ya kajinglong trai kajong pi dari kajinglong trai kajongi ka nuka rai ka pamdonshu ya ka jingken mau ya ki memberim kalalong kuntu uding pak ubamdon ya kita githit ai ba kene ka jingra ki ke jumpi ke jingla kemen ke jumpi ka jinsyat kemen ke jumpi ban ken mau ya ke jinglong lele ke jingle kemen berim ai ba kanang shit rem mafi bat ai ba kene ka syat sajer kanong ka way na kiban pin kesiu tia ya ka jaj penriu ke jungi bat kerpang ya ka rai nong lendo hi pro way kubleshibun sai jisin ya kinong penyat iba lenda nong MP Karaja Sabha na Meghalaya Dr. Wanway Roy Kharluki uloong baamtang mau bakren ye kejingdon kamban penrung ye keketin khasi haka 8 schedule keriti sensyar keri India. Henry Kiwiki MP ru kentup ye agatha ki sangma uba Vincent H Pala bat u Dr. Ricky J Singkon ru kilakren ye kini kepang hapo ying darbar parlimen. Haka bakren na kesengi palay lai tarik Iaiong arjar arpesan u Dr. Kharluki uloong Uyui na North East ke Shitong ban kren na mar amdan ye kejingbon ngot ki MP. Kumalong menta dapoi gani ke subjek ka parlimen ke BJP ke kren la kajong ke Kongres la kajong. Uloong la dadon kewe ke parti na North East ban kentup barok ki Jylla ke belak ban poi ki arpau ne arpoi ngot ki MP kini kesur ke donbor bat ke sorkar India ru ke hak ban sengap bat ban pensyak skor. Dr. Kharluki uloong bawat la ngidon ke North East MP Forum Henry Umnut ban ketat ye kimat ki besir Henry laya keren tangi ki kampen roy. Ula banjur da keboong. Ban let marway kanumpoi syai ru. Ula wat la dala wanra ia ka resolution da ka ying darbar ka Jylla ban pentri kami ke inline permit ILP bat ka ketin khasi Henry haduk menta ke sorkar India kam shim lale AA. Hagajuk Khubor ulaong anumyo jing mentoi la da amla ban wanra ka jing teli jing kitrashnong ka thain lammi ngi kari India. Henry NAKA benta ka politik lapen pia bat penye perjat penriu shipang ugaru ukhasi ujaintia urabha bat kani kanumpoi syai ru ulapen kot. Kena realize Khubor ki 1979-80 movement ni don ka wek strong student organization North East Region Student Union. Hakator jinye ki we enforce the government central government accept ye 1971 as a court of year lagi menderi kerja jenis terli, baru ki seng kena school, hangi North East, nadok kini baru ki nyok terli state dan nak, ngai kejuai, kecing nilai menta individually kepuasan saya, dan rail lagi nilai as a force, mundur lagi don ke parti North East, kebala don arpo MP, kini ada voice kebala apakah, kemudian orang government of India ka happen. Henry kini gelap sini biang ni berikut tangguh I don't know where it lead us. Kuan gila menong ba try ngimla menyo. I think but jangan is very difficult. Nomor we don't have
Kamtam coalition politics. Khubor hakani ko government gonta. If we have 21 MPs in the northeast, one regional party, ang national party. National party are for national interests. BJP can pay interest le jom, Congress can pay interest le jom. The regional party jo ayu in the northeast. Lene stang go ayu ngila le longwa. Jadi ni regional party kap gidon ka jom ti hante. Hari ko hante la persan. Henry gidon ka jom ki interest gini ki jom iru. Stop. Tinggi nolo kaktil khasi de iru pi ni nam darki. Tulai side halon put san and then kini kaya jing aja kini ki Samla popular polihu. Titrai hakano compare tri lama po parliament lang. No, itu hante gidon ke northeast MP forum. Oh, dari kita kena MP ni bersama ibu diris. Dari northeast MP forum mentah semut ndepoi ke kes ke kumbaong ke kes Manipur. Jadi gila mut berdres kini di kumurang BJP sistem ni hapan perkat kumno leadership ki lain nanti. Di kata agak hari don ke northeast MP forum tu northeast MP forum jangan ikum kurang mentang kim nimlot ban kata gini ni political issue belum sensitive Shillong ba ye current for development and all this ketu ye current northeast MP forum ni. Mentang ke ni lapas dekat assembly jong ke Meghalaya tu. Ndai tambah keren ke MP ke assembly unanimous recognition member. How many years? Kena pound up ini. Kumju ya ka ILP tu. Keju ILP. So until bengi perkat dukung bayam is very difficult. Pini mar kata toy kata bagi pajba kimon that's a different matter. Pi sama la don kanus ne bedeli. Kumonong decades, 4 decades, 3 decades la don. Mar kata one no to idea ban forming NPP bukan longka parti jong nonis. Andre hoi ni don ke MLA Manipur ni don Nagaland ni don Arunachal. Kesorkar India kelapa yu menteri kena ki kamsan umso bat penroi linti rel, food processing industries and railways, Uravneet Singh Bittu, ban wanjungo bat bon pet binya iki kam penroi ba kesorkar Jylla ke pentrekam Hariboi district. Kani ke jingther jubor kesorkar India ban kenti ke Hariboi kalong namar kani ke district ke don ha ke thup jeng ke district ki badon ha ke kenjang ban kiu irat Shaprang habaro ki liang. Aspirational districts. Lesenran yu Bittu da kakong bala kentiu rani additional deputy commissioner Hariboi kabala batai sani jai ya baro ki kampenroi ba kesorkar Meghalaya kalathe bather hagani ke district. Bittu la lijingo iki karkhana san umso hakap mara hamadan umsau yam kwan badi kijaka sumar nong pang ki badon haginong pendong. Ulalit pejru ika karkhana teliat sing ha sning, karkhana san umso ha dihar, bat ikiwi kijaka bala pentri kam yiki skim penroi bala Beijing lot deka sorkar India. Ulalit jingoru ika yaudi madan hadulong nar kabadon harut surok ba. Ubittu la Khubor da kabaong ba Muslim Hariboi kan long Kawainik district kabadon ha kenjang bahajrong kumbalat he jingirap ke sorkar India ban poi syakata kathong lingba ke health, education, agriculture, water resources but road infrastructure. Ulahun jerut ban UI kini kijingroy dala kijong ki kamat. Good afternoon. Good afternoon, sir. One group, all staff. Cinnamon. यहीं पे होती है ये सारा यहीं पे लोकल फूड Ginger candy. Yes, sir. Now we are trying for this one. Being made from our food processing units. So we are helping them with the food processing unit also. God bless. We are encouraging them to come for that. This is for We 100 for one box. So we 100. use Name? What name? my what's Iliana. Yeah, she's a girl. कहाँ यूज करें वही पाउडर बनाऊँ हाँ या फिर इससे कुछ एक्सट्रैक्ट करना है
बैग्स में यूज हो रहा है बचेगा सब This one you are using tea bags. Processing here is only from the farm itself. So we have a black vessel in the market. And the chief minister spoke about. So only pepper and this powder you are using, or more pepper also? But now there's only काली मिर्च हाँ वो तो इनू लगती है ना और कम मिर्च दिया अब कम दे सर No, sir, means that one plant, how many pineapples 5 to 6. 5 to 6 Fruits, yeah. after 6 months No, I mean, in one plant, there will be 3 to 4 pineapples. But, and you harvest it twice a year. it will be 6-7 Yes, thank you Badak ini ki khubor ngilapoi syakabakut tat hadu bengde syambiang kubli shibon.